Перге Агора деген Элиткедеги борунку калага кетип барабыз. Ушундай трамвай болуп турат. Аксуу токтолушуна барабыз. Ошол Аксуу токтолушунан дагы бир 40 минут жол бар. Аксууга келдик. Мына ушундай зор насип турабы. Hazır devam etti. Bizge nasıl nasit yağına sığırga gerek. Ушундай насит Аксуу деген белекегин калаба. И казак эмблема. Бул эмнедир таш китапканасы деген. Эмнедир элекке таштарды реставрация иштегендер шекелди. Көрүнүктөр яңы. Балалар үчүн ушундай парк иштегендер. Мыктан элестер келе гүлдөрдөн. Burada Кытай туристтермен birге көрүштүк. 但是还挺值的吧，这个门票，因为它比想象中大很多。400多里。你好。300多里，380。你们要不去外面看，外面10点了。不远了，10分钟不到就到。Devam ettik. Aytgandek, bu Xitoy turistlari unda Перге burungi qalani kirishsin
300 lira түлерге керек деп айттылар. Мен білмегенім. Қазір нера ақса бар онда қарар қибатырақ дейміз. Онда қара теплицалар. Ағасылар менен оливки ұқтырдар ақыры. Зәйтун ағасы falan. Nice Turkish villages. Perge. Bu burungu tiyatr, Perge tiyatrı. Bir qarayıp bunda. Perge деген қала болған ендегі. Ликия вақытынан, Ликия заманы вақытынан 1200 ел элек Айса пайғамбар тоғыға қатынды. 1200 гана шehir екен. Ликийлерден түрлі başka halklarda kelgan bunda Greklar kelgan, shundan Vizantiya, shundan Osmanlı, shundan hali vaqtda Turkiya. Actually, I saw a few of those. They're very similar to the Western fence lizard. Bunda karta viza yok, şunun için viza var, lekin aksa yok. Şunun için kul aksanan tülerge meni bunda yiberdiler. Kanalar bunda tülerge gerek. Kul aksanan. Tiyatro. Bundan başlayalım. Buna şu yerden. Stadion, shop, öğren yeri, Ancient City. Burungu qala boyaqda. Buna shunday bilet 1 евро 1000 rublga.
Бұл билет мына ушул бүтүн мында булган нелерди көрүүгө уруксат этейин. Кайдан бunda кайда барырга? Так, хадыр мен булду билишейм эле. Так, өрөн жери, мезжит, мында месжит да бар. Бул жакка мына ушул крандар бул каланы казырга кулланылган. Шунун үчүн бардында тиги музейдин экспонатын алып коюп койгондар. Азыраак түрксө үйрөнүп барак. Өрөн жери, руины, так, туалетлер, бебек бакым одасы, месчит. Tamam. Qarayın. Немесе кишленген. Bu kaldıkların kaldıksı varganlar ahırı. Taştık gitkenler. Nindi taşken gips. Gips kakşavan ey. Aktaş. Uyurga yengilirek, lekin baribir apparatda nechuk bunday formalarda uyurganlari shunday. Тегінде ақсылар, оқсылар отырғандар ол. Бұл ілікке пәрге қаланың Үньяк
базиликаға аңлауымса кіші йыйыла тұрған орын. Шында олар йыйылғандар, қарардар, ішлеген нәрдерінде сығарғандар. Шындайрақ орын. Бірі тұрып шында реч талқат еткендерінде. Үйліп халқы тілі айтып, зарплаты көтеріп, пенсияларды арттырабыз. Халық алқышлағандар енді. Бұл дүртінсі болады. Византия вақытында. Бұл Византияға христианствоны қабыл еткенде түзілген. Кедеру. Қарайған нендей таштар банда қолданылған. Ақташ мына мында коралдар көрініп тұра. Тағы неме бар бұнда? Түрлі ракушка фәлән. Демек бұл не? Избисташ, известняк. Мына коралловый рифтардық ракушняк. Бана гипс тұра. Кішкештегендер. Так, қайдар фотоға түсіп. Aqlağısı buldu. Yağmur huğun yığanlardır.
чиновниклардын бассейни болгон шекилли. Элек кетүүлер бул каты таш. Ямаrak işlerinde şekil. Ötekiler elekkedir o. Bunlar yanı. Şöyle uylayayım. Devam ederiz. Bunda hava kanalları şekilli. Şuna okşagan. Yer astынан өткөндөр булар. Шунда хаклангандыр у. Система. Тоды yetkirүү системага. Таштагы уюлган тишиктер менен керек болот. Туткосулмак мекен туторго. Бында аэропорт якын, шуның үчүн самолеттер уса асаттар уса керексе учак. Bunda da şunu alın. İkincisi чиновниктің бассейні. Ол ақылға ыстып ябылған екен. Кім біле? Бассейн қоқшаған. Расслабляться еткендердер енді. Уақыт таба. Башта көрәттім, базилик янында хүз үйлегендер де, халықтың башын бұттағандар да келіп ялыткендер.
Мына ушул колонналар турган орун бул Пәргенин бул бурунку кала, тагы кабатлайм. Түп урамы. Түп урамын мына ушулай биделегендер. Урамдын iki ягынан бүгүнкү күндөгү ымак бутиктер турган деп ойлойм. Магазиндар атосунун бутиги болгон кибеттер товардарын аткандар Неке болгондур, аңламайм. Ушулар немекейдир комментарийга жазыңыз. Уйдарыңызды. Ике түрүп тоже аңламай немеке экен. Бул каналы бул демеке. Билезер. Yağmur yağmay turgan. Kapal yer sattı. Солотвоев майданында хамак фонтан нелер канал бар бетінде. Шулар ақтымақ болдым екен. Шулай ойлайды шын. Өрі бар бір екен. Бұл арттан екен.
Бұл қалдықтар үстінде бірей қиық болғандыр ол. Ошонда крыша. Канал ахыр. Анда укырга керейин. Yapqara 1200 yıl danaşı yeri. Hem hazırgi vaqtqa tiklem kişi girgan bunda. Şu an nedir vaqt bu? Yağarak şu 1917 yıllarda tapkanlar. Ол қалдықтары яткандыр енді дегенде бір күнде қадық қылмаған просто. Бұна қазір зато былай туристический орынға айналған. Ақсаш лейдер. Бізде де Башқұртстанда бұлай енді. Үфілі қалып сығарған. Әлікке Башқұрт қалаған. Кәскі бұлағы жында ішіне. Банда шишме болған шекелі. Нашыл шишме ғылан. Нетіп бұрып бір орынға ебергендер. Әм ғу еғылған. Алашылды. Нашыл тауып. Оны қалыштар. Ғу орын болғаны. Шынан. Бұлар бүтін қайдан сыққан шишме ғударды қазып бір орынға ебергендер. Yazында ғу көбірек болғандырында. Шу ғуды еғандар біз. You would like to take photo here? My eyes? Давай. Бұнда үтті қамыштар өсіп тұра, онда шишме болғанілік қазірде бардыр енді ол әзгірі. Шул шишмелерді бір юлға алып, бұна ұшында келгендер.
bütün ошондо алып келген. Шуну алып келгенде толуп, мунун ичинде бир резервуар бар. Шунан агып, мына һәр бир неге мына ушундай бассейнга толган эди. Шуну толуп, видимо, ашып икинчисине өткөн, шойтуп акырынып толган эди. Толтурган бүтүн ушул ар бир емкосту. Буну немегедир, билбейм, буну алган мындай тишик. Кадыр астка түшүп кеткен экен ал. Астында да эмнедир бир канал бар, турбагамак. Асып, шунда толтургандардыр белки. Шу. Бұл икинчиси төп урам. Мында ошол 2 гана урам болгондор, зор перекресток. Мына ошол жол сааты мына ушунда. Бында да ошол канал кеткен боякка. Бында үстү үйдөр болгондор. Боякта үйдөр болгондор жашай турган. Ушул жолдун ортасында, урамдын ортасында Gel oğlum gel şuraya yap gel. Hadi ano arka yağına barıp gidelim. Ne degen? Batı Sütunlu Cadde. Күнбатыш Уралы. Şeyini yazıyorlar işte. Evet. Şu iyi işte. Bir şey de yazıyor beklediklerim. Evet bak orada da var yazılmış bayağı.
жанында тагын бир майдан. Ябык. Кирүүгө жарамайт экен. Ушулай Түркия тарихи урундарга бик бай. Карагынды гүлдөрүн ата. Бик кийифли. Бұл стадион. Кыргызстан стадиону. Мында ниндейлер спорт саралар өткөргөнлөрдүр.
Şurası daha bak, şurası daha alçak. Pardon. Buralar neler? Enişte buraya ne diyordunuz ya? Ben de yeni geliyorum. Aa, Ben de yeni geliyorum. Enişte buranın adı neydi? Buranın adı neydi? Silah Antik Kenti. Şey diyorum ya. Perge Antik Kenti. Antik kentmiş. Perge Antik Kenti. ama bu şey niçin gerek? Güzel soru. Efendim? Ne yapıyorsunuz ya? Hayırdır Burası- yeğenim eve mi götüreceğim? Kolezyumun girişi. Aha. Kolezyum girişi olduğu için sarnıç şeklinde yapmışlar. Bir de benim tahminimce serin tutması için. Çünkü içerileri daha serin, soğuk. Aa, Evet. İkincisi akustik için, ses akustiği. İçeride gösteri yapılırken sesin her yere eşit dağılması için belli Aha. bir hizada yapmışlar taşları ve ortadan bağıran bir kişiyi en sondan oturan, en üstte oturan kişi duyabiliyor. Ses akustiğinden dolayı. aha. Tamam, teşekkür ederim, Ben anlaşıldı. teşekkür ederim. Şu stadiondan taşına buna şulay tüdülgen buna. Niyesin? Meni anlata olmazlar. Bunda bir tripten herhalde. Tipa akustik. Ne üsün? Ya hıvıtır üsün diyen. Bilmem. Hozir barabir nega amfiteatr. Bunaqa Vizantiya vaqtida tuzilgan shekilli. Turk itlarida videoga tushib qo'yadi. Bunda besedlarda itlar yuribdi. Merhaba. Tamamdır. Teşekkür ederim. Amfiteatr. Argopshaus.
Ушулай амфитеатр. Буну Византия вакытында түзгөндөр. Народ хотел хлеба и зрелищ. Шуның үчүн уларга амфитеатр түзүп бергендер. О, бунда эмекен? Эмекедир булган. Так. О, банда кресло бар. Buradan çıkamazsın öyle zor olur. Бында кызык күрөттөр бар. Күрөтүп сыгайбыз бу. Tehlikeli. Burada